بەڵێڕان دچنە لای تەوەری یەکەمی گفتوگۆکانی ئەمڕۆمان تەوەری یەکەمی گفتوگۆی ئەمڕۆمان دەبینە ئەنقەرە پایتەختی تورکیا لەوێ بەڕێز حەسەن ئۆزگونێژ پەرلەمانتاری هەدەپە و هەروەها نوێنەری شڕناغ ڕاستەخۆ لەگەڵمان دەبێت بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی ڕۆژی سیاسی ناوخۆی تورکیا و هەروەها دابەزێنی زیاتری بەهای لیرە و پەیوەندەکانی حکوومەتی ئەو وڵاتە لەگەڵ ئەمریکا بزانین دیارە وەکو دەزانین کە ماوەی چەند ڕۆژەکە تورکیا گوڵبی سووری بۆ دەباڵوێز دەرکردووە کە تێدا بە بیان ئەوەی کە دەستیان لە ناوخۆ کاروبارەکانی تورکیادا وەرداوە دەوترێت کە تورکیا خاوەن بڕیاری خۆیەتی و نابێت باڵوێز دەستوەردان لە بڕیارە سیاسەکانی تورکیادا بکات بۆ مەبەستە ئێمە ڕاستەخۆ دەچنە لای بەڕێز حەسەن ئۆزگونێژ لە شازگا سەخۆ ئەلقەرۆ لەگەڵماندایە بەڕێز حەسەن سڵاو لێبێت ئەم کاتەت باش دەستپێک دەپرسین ڕۆژی ئێستای تورکیا ڕۆژی ئێستای ناوخۆی تورکیا چۆنە ئەو گۆڕانکارە سیاسی و هەروەها ئابوورانی کە لە تورکیا جاڕوو ئەدەن هۆکاری دەرکردنی ئەو بڕیارە جیاوازدانن کە سەرۆکی ئێستای تورکیا دەری دەکات ڕێژ گەلێ مەرەژ وەرەش هەموو گوهداران ڕن ڕاستی تورکیا هەموو ئالیاندا قەیرانên mezin hene wekî vê dimahiyê jî û dizanin navbera balyozxaneyên bêjin Rojava û Tirkiyeyê de qeyranek nû derket lê mirov dikare bi rehetî vê bêje Tirkiye navbera û dewletên Ereb de İsraîl de û ew dewletên cîranên xwe Yunanistan, Sûriye heta Êraq û Ewropa, Amerîka car car Rusya navbera wan hemiyan de ji qeyran heye wekî dî nava xwe bi xwe de jî qeyrana siyasî heye ji ber mesela Kurd û ji ber mesela demokrasî ya jinan ya azadî ya hiqûq ya xîzanan hikûmeta AKP bi rejîma yek zelamî zext û zorên gelekî mezin pek têne ji ber wê kî rexneyek lê bike wê wekî terorîst navaneyê nûkê de em dikarin bêjin têne ser ziman berê ji HDP re ji Kurdan re gotin terorîst niha hemû partiyên opozîsyon Partiya Komarê ye ya Deva ye ya Gelecek ye ya Seadet ye İYİ Parti ye yani herkes îro li hemberî hikûmetê alî hikûmetê ve wekî terorîstê nîşandan ev xwe civaka Tirkiye dabeş dike wekî dîn niha ser mesela em bên Rojhilatê Derya Spî ji ber Gazê dewletên Ewropayên Ereb heta İsraîl, Yunanistan, Qibris navbera wan û Tirkan ser mesela lêgerîna Gazê pirsgirêk heye ser em bên hudûd an ji sunûrê Yunanistan û ew giravê li wê pirsgirêkên mezin heye navbera wan کاک حەسەن تورکیا بۆ خۆی وەکو وڵات وەکو پێگا وەکو شوێنی استراتیژی و جوگرافی تورکیا پێگەیەکی استراتیژی هەیە لە ناوچەکە بەڵام ئەوەی کە دەبینین لە ماوەی ڕابردووە و بە تایبەتی دوای ئەوەی کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بۆتە سەرۆکوەزیران دواتر بۆتە سەرۆک کۆمار ئەو پاشەکشێ دەبینین لەو پێگە استراتیژیە ینی ئێستا تورکیا تا ڕادەیەک لە ناوچەکە ینی ئەو خەریکە ئەو پێگە استراتیژیەی لە دەسەدا ئەمە دەگەڕێتەوە بۆچی دەگەڕێتەوە بۆ بارودۆخی خۆی تورکیا یاخود نەخێر ئەمە سیاسەتەکانی حکوومەتی ئێستایە کە وای کردووە تورکیا بەو شێوە پاشەکشێ بکات لەو پێگە استراتیژیەی خۆی راستی وزیری دربه gelek qabat kirin û em bêjin wekî wezareta ji derve hemû ji nerazibûnên xwe bi dizî nîşan dan yanî gotin em deh
بالیۆزگەرên ڕۆژاوا کی هەموو yên serekene yanî em wan derxine ew jî wê derxine û ji xwe qeyran navbera me wan de heye alî siyasî de alî tekiliyên dî de alî aborî ji xwe hejariyek mezin Tirkiye heye ji bo wê yanî tu hêza Tirkiye êdî wekî berê nemaya ku bikare ew hêza xwe ya stratejîk li hemberî Ewropa Rojhilata Navîn zêde bidide kar. Ji ber ku bi salan hevalê NATO bû, tekiliyên wî bi Ewropa Amerîka re hebî, dewletê Ereb re hebî. Niha navbera Rusya û Amerîka û Ewropa diçi tûtê. Serî de rasta her kesê kêşan lê niha welê hatiye êdî kes ji gefên Tirkiye natirse. Dizane ku çê zawî nînin. Wekî dî serokê Komar rojane tişta dibêje saet gotinên xwe jê dizivire. Yani kes êdî baweriya xwe bi siyaseta wan û gotinê wa zêde nayînin çuku navnetewî de rûmeta wa zeîf bûye. بەڕێز حەسەن مەسەلەیەکی تر هەیە لە تورکیا دەکێشەی هەڵبانکە کە تێیدا دەوترێت هۆکاری سەرەکی تێکچوونی پەیوەندیەکانی تورکیا لە بە وڵاتانی دەرەوە تایبەت ئەمریکا تا چەندێک ئەم پرسی ئێستا کاریگەری خو کاردانەی وڵاتانی دەرەوە تایبەتی ئەوروپا کاریگەری لەسەر ئەو بانکە هەیە یاخود پرسی ئەو بانکە هۆکاری سەرەکی دروستبوون نەم کێشانی ئێستاە. راستی ئەمریکا و ئەوروپا دخوازن تورکیە بوارە تەکیلیەکی قورت گرێ بدە ji ber ku naxwazin tekiliyê Tirkiye bi Rusya an ji dewletên Rojhilat de ve Kurd bibe. Çuku Tirkiye wekî we jî gotî tim stratejiya erdingariya xwe hemberî siyasetê dewleta bi kar têne. Amerika û Ewropa naxwazin wê alî ve zêde biçin ji bo wê ji gelek pêvanên xwe navdewletî jî em dikarîn bêjin gav baş ve avêtine an jî têxin nava demê de pek nayînin ne. Niha ji Amerika İsraîl ji ber stratejiya wan ser İranê bigire û Rojhilata Navîn hemî de heye pêdiviya wan Tirkiye ve heye. Lê belê vê heqîqetê jî dizanin zamanê Sadam de hevkariyek xwestin bikin Tirkiye gav baş de avêt. Mesela Sûriye û em bêje proja Rojhilata Navîn ya mezin de kirin hevserok lê dîsa Tirkiye ji ber mesela Kurd û tekiliyên bi Daişê û ew hereketên dî hêzên dî re gav baş de avêt. Yani niha Ewropa û Amerîka zêde baweriya wan Tirkiye nayên lê naxwazin yekser jî ji destê xwe bidine revandin. Her dixwazin Sûriye mesela Sûriye û Rusya'da Rusya hinekî dûr bêxine lê qeyrana wan ew qamezin e mesela ser mesela Başûr, ser mesela Rojava, mesela Kurdê Bakur û helwesta wî li hemberî Îranê bi ya Ewropa û Amerîka ve ji ber ku nabe yek yanî ser xetekê rawestandin û yekrêziyek çêkirin ew qehesanî nînin. Wekî dî mafê mirovan em bêjin biryarên dadgeha mafê mirovan hukûqa navnetewî dewleta Türk hikûmeta AKP vane pek nayîne. Yani bîdem xwe jê got Serokkomar tu otorîterî yani tu dîktatorî. Yani kes rû ve gotinek hosa nabêje. Başa kak Hesen. Belê. Babetێکی tır heye Tirkiye لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو بینیومانە جگەل لەوەی کە لە ناوخۆیە کۆمەڵێک کێشەی
گەورەی بۆ دروست بوو یاخود کێشەی گەورە سەری هەڵداوە بەڵام تورکیا بینیمانە بە بەردەوامی لە وڵاتانی تر وەکو سووریا وەکو عێراق وەکو لیبیا لەمانەیە دەستێوەردانی کردووە تەنانەت هێزی ناردۆتە ئەوێ ئەگەر هێزەکان جاری وا بۆ ئەو هێزانەی کە ناردێتی هێزی ڕسمی سوپای تورکیا بۆ یاخود پشگیری لەو هێزانە کردووە کە خۆی دروستی کردوون لە وڵاتانە ئەمە بۆ خۆی یەکێک نییە لەو هۆکارانی کەوای کردووە تورکیا بەم ڕەوشە سیاسی ئابووری ئێستا بگە راستی ئابووری و سیاسی دا gelek li hewaz bûye alî civakî de jî wekî bigotî dabeşbûnek mezin niha nav civaka Tirkiye de jî heye êdî ne ji derve ne di hundir de ew hêza wî nînin belê hikûmeta AKP û Ergenekon û Perinçek û MHP bûyîna wan ya yek ev e ser xîmê em bêjîn ew feraseta Osmanlî û zemanî Lozanê de peymanê Kurdan re çêkirî xweserî bidin Kurdan hem li Bakur hem Rojava û hem Başûr mîsaqê millî ew axa Osmanlî tê de bû niha dîsa dibêjin Sala Lozanê peyda yanî nêzik bûye û ew erdê me dayî Fransızan me dayî İngilîzan me nev şerdavî êniha ketiye destê Kurda de dibe vê qebûl nakin yanî çend cara xwe jî gotin me şaşî kir me Federasyona Başûr qebûl kir xwe ya Rojava qet qebûl nakin yanî li Bakur jî dibêje em tê maf nadî wan yanî derdê hikûmeta AKP niha ser mesela erdingariya Kurdistanê xiyalên beriya Lozanê ye dibêje ez ê heta MHP lîderê wî digot Kerkûk wîlayeta heştê û duwê ye û em ê Mosilê bike heştê û sê û ya dîş xwe hûn zanin yanî niha xiyalê wan dagirkirina Kurdistanê ye wekî dî jî dibêjin eger em alî artêşî de hêz bibîn û siyasetê de gelê me destûr bidime em ê bandorê li ser Sûriyê bikin ser Êraqê bikin ser Misrê û dewletên Ereb û Balkan û Qafqasya em ê dîsa û hêza Osmanlî paş de کەواتە بەڕێز حەسەن پێتان وایە لە ئێستادا تورکیا لە هەنگاونانی بەرە و جێبەجێکردنی ئەو پلانانی کە دایناوەلانەوەکو بەڕێز ئاماژەت پێکرد زیندووکردنەوەی یاخۆ کۆتایی هاتنە بە پەیمانی لۆزان کە تەنیا 2 ساڵی ماوە هەروەها جێبەجێکردنی میساقی میلیە پێتان وایە تورکیا لە هەنگاونان بەرە و جێبەجێکردنی ئەو کردارانە نزیک بۆتەوە لە ئێستادا و وڵاتانی ئەوروپی و هەروەها ئەمریکاش بۆ شێوازە بەرپەرچی دەدەنەوە نخê ne Avrupa ne Rusya ne devletên Ereb ne İsrail ne Kurd ne Amerika yanî dünya vê qebûl nake ji xwe ew hêza wî jî ew qazêde nînin ew xiyalên dayî pêşiya xwe pek bêne kes vê qebûl nake ji ber ku Ewropa 400 sala êşa wî kêşaye me gelê Kurd ji xwe hêvê dikêşe Avrupa dizane heta Viyana dema Kurd bûyî çend cara çûne nîvê Ewropa xistîn destê xwe Rusya mesele şerê navbera wan û Rusya Qafqasya bi dehan cara çêbû yanî çil miletên dinyayê û dewletên dinyayê qebûl nakin rastî jî hêza wî ya aborî û siyasî û rûmeta wî êdî nemaye yanî gelê Kurd aliyekê ji nav dinyayê ve hatiye naskirin cûr be cûr hêzên wê cida cida hene her çiqa yekîtiyekê siyasî çênevî bêje lê gelê Kurdistanê yê ji derve ji diasporê hetayê Kurdistanê de serî sedê heştiyê wî êdî yekîtiya xwe û welatparêziya xwe rihê xwe de feraseta xwe de çêkiriye yanî ji bo wê neheqa hesanî bi hema bêje Rojava û Başûr û Rizakê hevê bigim destê xwe dewletên derûdor jî qebûl nake Ereb jî qebûl nake Ewropa Amerîka jî qebûl nake باشە کاک حەسەن خەڵکی تورکیا هاوڵاتیانی تورکیا چی دەڵێن لەبارەی ئەم
هەڵوێست و ئەم ڕێکارانەی کە ئێستا حکوومەتی تورکیا دەیگرێتە بەر بە تایبەتی لە ناوخۆوە لە دەرەوەی بەرامبەر بە دەرەوەی وڵاتیش هاوڵاتیانی تورکیا چی دەڵێن بەرامبەر هەڵوێستەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کە هەمیشەوە باز لەوە دەکرێت کە هەر وتەیەک و هەر هەڵوێستێکی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ینی زیاتر وڵاتانی دەرەوە و وڵاتانی ئەوروپی و بە تایبەتی ئەمریکا تووڕە دەکات. ڕاستە ینی gelek siyasetmedar vê dibêjin ev hikûmeta AKP ergena xon yani ew mejiyê em bên dîktatorî heta mirov dikare bêje faşîzm, netewperestî, nîjadperestî bûye bela serayê civaka Tirkiye jî niha 6 partiyên ji dervê hedefê belkî hûn ji baş dizanin şopênin yekîtiyekê navbera xwe de çê dikin. Îro rêjeya wan serê xwe hemberê ya AKP û MHP ye dema tu hedefê jî denî ser ev xwe serî sedî pêncî û pênc şêst dide yanî îro serî sedî şêst rêjeya Tirkiye dijberê ev polîtîkayên ev 20 sale hatiye kirin belkî ev pêşe salê serî de diguhezê bikevim Awropa û demokrasî û işte em dîndarin em ji bo Xwedê hej însanan dikîne û xwezayê dikîne û nizam çi dikîne hinek civak xapandin rastî lê vê dimahiyê rûyê wan ê rastî derketiye yani Baraz Hesan بەڵێ لە سەرەتای دەست بەکاربوونی جۆ بایدندا باسی لەوەکە کە لە ئێستادا نادیموکراسێکی زۆر لە تورکیا جاهەیە و ئەمان بە هیچ جۆرێک پاڵپشتی لە تورکیا ئەم سیاسەتی ئێستای تورکیا ناکەن هەروەها لەگەڵ پارتە ئۆپۆزیسیۆنە میانڕەوەکاندان پێتان وایە بەم کردارەمە یەکەمین پەچەکردارە خو یەکەمین وەڵامدانەوەی ئەمریکایە بۆ ئەو سیاسەت و ئەو نادیموکراسی لە ئێستادا لە تورکیا جاهەیە Yani Amerika çet sala politikayên Türkiye ne razîye hem yê Avropa re hem yê Amerika xwe re ku gel sozên mezin da Amerika ser proje Rojhilatê Navîn bi cînanê pitirîn nêzîkî li Daîş û Nusra û artêşa Qaş û Azad ya Sûriye kirin ناجدك جبروي باوريا امريكا اوروبا زيده بحكومتا اردوغان ناهي بايدن خوجي دبيجه جبو ديمقراسي تركيا تشي ببتو دكيلين ما خرد ببنا امي حولدانا بكنا اوبوزيسيوني رو غوتي نا تكيليا وان هيا پیشیا روز دخوازن حکومت بگوردن و امجد به باوریه دن یعنی امریکا اوروپا کی آریکاریا AKP بکه ایدی شانسیوی نما هلبجارتنه که و نسر بکره و تک بچه چکو همو رژه جواکی وی نشان داده گل ترکیه گل عاجزه برچیبون خیزانی دیکتاتوری به حقوقی به آزادی درونیا جواکی خراب بویه یعنی جبو ایدی نکاره دستلاتداریا خوا بمشینه آلی آبوری ده 405 میلیارد دلار نها دینویه یا خزیناوی نینی ده 45 میلیارد دلار نها بن neyini de yani pozitif tiştekti ne ya İro 11 milyon bekar hene خیزانی سری صدی هفته جواکی خیزانه استا خیزانی و برچیه ده بله انتحاری مزن چیه ده بجبو و AKP نکاره روه ببه بله حسن ئۆزگونێش کە پەرلەمانتاری هەدەپەیە لە تورکیاوە لە ئەنقەرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵمان نابوو سپاس بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکان سپاس بۆ بەشداربوونت